Today, I came to the paddy field with my brothers and friends. We were ready for a small adventure, draining a little pond and catching some fresh fish. We started draining the pond water slowly. Masih Loshi lah, koi party mari manga pulaga kom sit pa ne ba ko kom sit le nga lei do ba lei di khang de do nga lei ga lei ra koi jing manung hi changa Uhsoi Wasoi aphang ba ka chi ga jing si da lei tung da jing je ko jing hi da gi koi kari phangge haidu ibta ne ai ucharake sine ingolgi Loshi ne ko chingak pi yom dai gi mapa de ne koi journey ji koi Uhsoi Wasoi phangra ne chimtirein hairit ka su lei jar hairit su Thibai ai ko manung sang yeng ge mun ba yaw ba mi ok sang da si de mi jang da ma pham hai ta hana di ngom an koi nam ba ne da ga as pa ge ai cái nó ulak ke yom ya as yo ha Thei-Bong palam. We found a fresh jackfruit in the jungle. Nature always surprises us. As we walked deeper into the jungle area, we saw many jackfruits hanging from the trees. The trees were full of fresh fruits, but very few people come here nowadays because of the difficult situation in Manipur. These fruits remained untouched, growing naturally in the forest. It was a quiet and peaceful place where nature continues to provide for us. We felt lucky to witness this hidden beauty and collect some gifts from the land. This is jackfruit. Hello. Good party. Wang ka. Pamai ya. Pana mo bako to payo. Kai ke. Jackfruit pamam. Thei-Bong. Ma'am Thei-Bong how in a go. Thei-Bong pamam jaga ni. Oi. You know I'm a car. Cut no like that. Go. Thei-Bong amun basu yaw re. Go. Amun basi how bani. Go. This jaga mi hana labor ma pham ne ba du. Mi ma pham phan lai ro su. Di ingon ko basu kya tong na dre ba. Amna koi dre. Ma. Thei-Bong mun na me. Ha. Village food and taste amazing when cooked. After our jungle walk, we came back to the park. Wow. Uhsoi Wasoi. Koi sanai vi ni.
Ado. Pictro. Phần cho mà nó. Xe. Ada nó khai trao ngắn đấy. Sa ado hiyo. Nhóm chung. Ama here. Hiyo. Sini phải họ đâu. Căng bún. Akan bertau no atau pempatiu. Ya lah mudah. Ada anu. Họ thế này chưa? Chuyện này gì cả. Aku tu nak kat bawah ni. Lộ là tham mới giả. Đây đây, mà. Hôm mai cái không. Hơi căng vụ, là sai. Cái nó sắp luôn vào tôi. Tôi, phẳng nghe. Hành dính tôi vào tôi. Chỉ dạng mà pan ở đây cái gì? Uhsoi. Là sinh mà cái đi phẳng nghe, sáng nào vẫn phẳng nghe. But today, luck was not completely on our side. We didn't find many fish in the pond. Me. It's okay. The adventure was still worth it. We spent time together, explored nature, and made beautiful memories. Sometimes the best moments are not about how much we collect, but about the journey, the people beside us, and the memories we create. Thanks for joining our village adventure. See you in the next adventure vlogs. Kum sidi sitta ba kuiro ba mafam ne adubo isinga si loina patlaga pummaga lerme ado nga so leremde nga si yam lerem gadra khanbani ado kaitang nga chik nga mu nga pai adagi tunghanbi ukabi ma nga budi makhal loin suye ba ko ado mayam matang sida mayam aigi blog nga sigi blog si tension jari mayam ingbiru khwai punamak matam gi anoba blog adagi manipur gi explore anoba mafam tawbagi matang ai hapcharake masini mayam ngasigi ko kaitang blog tentakna sum yumdagi koithobagi matang ni blog is right da tension jari everyone thank you yai fare